razreda osnovne škole Behun Salmanović. Danas ću vam pričati o temi planeta je naše dvorište. Globalni ekološki problemi. Otpad je danas od najvećih ekoloških problema, kako u zemljama u razvoju i razvijene zemlje. Važno je naučiti da sav otpad nije smeće. Ovo je smeće. Kako upravljati otpadom? Da bismo bolje upravljali otpadom, potrebna je edukacija čitavog stanovništva, a naročito najmlađeg dijela populacije. Kako treba postupati s otpadom? Preventivno djelovati na nastajanje otpada uvođenjem čistih tehnologija, nastali otpad sakupljati i razvrstavati, reciklirati, ponovo iskorištavati, otpad energetski koristiti. Koji otpad treba odvojeno sakupiti? Prilikom odlaganja otpada potrebno je posebno odlagati papir, staklo, plastiku, keramiku, baterije, opasni otpad iz domaćinstva te biorazgradivi otpad. Pažnja. Opasni otpad se mora odvojeno odlagati. Reciklaža. Sve što se može reciklirati sve što se može ponovo iskoristiti je recikliranje. Primjer recikliranja u svakodnevnom životu su poklanjanje odjeće koja se ne koristi, bolje je korisnije nego da se odjeća baci, pravljenje komposta od organskih ostataka itd. 3 principa reciklaže: reduce, reuse and recycle. Koja je prednost reciklaže? Štednja sirovinskih resursa, štednja energije, zaštita životne sredine i otvaranje novih radnih mjesta. Ako recikliramo, planeta Zemlja će nam biti zahvalna. Manje uništavamo prirodu, smanjujemo utjecaj zagađenja na vode, vazduh i tla, čuvamo zdravlje i živote biljaka, životinja i ljudi, smanjujemo utrošak energije da bi se nešto proizvelo, štedimo novac i reciklirani proizvodi su jeftiniji, štedimo prostor koji je bio namijenjen za deponiju otpada, štedimo prostor u prirodi koji je bio uništen zbog sirovina i na kraju recikliranjem činimo našu planetu čistom i lijepom. Koji otpad se može reciklirati? Iako se većina otpada može reciklirati, postoji onaj koji ne može. S obzirom na to, otpad dijelimo na otpad koji se može i onaj koji se ne može reciklirati. U otpad koji može se reciklirati ubrajamo papir, karton, plastiku, aluminij, bakar, gvožđe i keramiku. U onaj koji se ne može reciklirati ubrajamo nuklearni i neki medicinski otpad. Ekoaktivnosti moje škole. Svijest o čuvanju životne sredine u mojoj školi se razvija kod učenika svakodnevno. Brojni projekti, sekcije, časove organske zajednice obavljaju promociju zaštite okoline. Kao bitan segment pri zaštiti životne sredine je znanje o važnosti upravljanja otpadom. Cilj ovog projekta je naprijed znanje o važnosti očuvanja životne sredine kroz znanje o upravljanju otpada, a moja ciljna grupa bit će učenici nižih razreda, to jest učenici od 1. do 4. razreda. Bit će se zadovoljstvo da kao vršnjački edukator prinesem djelić svoga znanja o ovoj temi. U mojoj školi učenici od 1. do 4. razreda tokom održavanja nastave stalno borave u istoj učionici, tokom smjene u učionici jedu, bacaju otpadke od hrane, zatim papir, olovke, bojice, odnosno sve što im nije potrebno. Zato su učenici od 1. do 4. razreda u središtu moga interesovanja jer je važno da ih dodatno edukujemo o pravilnom načinu odlaganja otpada. Fotografija na sljedećem slajdu govori više od riječi. Vidimo da otpad vrlo često završi iznad kanti za smeće. U sklopu edukativnog dijela upravljanja otpadom, koji će se sastojati od niza radionica, kao važna aktivnost predloži da se izradi dizajn kanti za smeće koji bi učenicima bile interesantne, na primjer u obliku njihovog omotnog lika i crtača. Ovako idejno rješenje za izgled kanti kao i učešće učenika i realizaciji idejnog rješenja uveliko bi kod učenika probudilo interesovanje za pravilno odlaganje otpada u učionici. Ovako
Prašina kante za otpad, osim što dekorativno prenosi važnu poruku, to je podsjećanje na ugroženost vodenog svijeta uslijed nekontrolisanog bacanja plastičnog otpada u vodu. Primjer idejnog rješenja za izgled kante za otpad za papir. Primjer idejnog rješenja za izgled kante za plastiku. Zašto je važno pravilno odlagati otpad? Odgovor je jednostavan. Recycling i upcycling. Recycling i upcycling u mojoj školi. Moja najljevija. Reciklirali smo papir i slikali smo na njemu. Karton, flaše, čepovi s pomoć mašte dobili smo novi oblik. Plastične kese koristili smo za izradu simbola škole. Eko poruka za kraj. I na kraju završila jednom od mene najdražih eko poruka. Zemlju nismo naslijedili od predaka, već smo je posudili od potomaka.